Suar Kapatisi TV. Kaseng BJP kelapan syai, ia kejingkan tahap persyai ke skim baka sarkar pedeng kawan rat thamai. Kabalatip kum ke Viksit Bharat, Guarantee for Rozgar and Ajiva Mission Gramin. Ni kabadi ke skim kabalapan kela, na ke Mahatma National Rural Employment Guarantee Act, kabalatip pajba kum ke skim shispas ngi. Habakran chikla pathai kubor State General Secretary uba wan kit bok poshna ulo ong ba kani ka skim menta kande ka bathmai ha ka ba na ka shispa sngi ki pat ba menta ki la ban yo shispa arpu san sngi bat kani ka long ka jingkar khu ki pat ba bar hapo kani ka skim ulo ong ba an kan thup ru ki babun ki kam ki bamshim la kan thup ha ka manrega ha ka manrega ulo ong ba ki shnong ki la ban shna tangi kinanti ki singkien am ya ki weipan Henry menta kila ban shnai kinu ki jington kam hasnong chongki wat ban shnai ying school ru namar ba ka thong chong ka scheme ka long ban poi ya ka roi ka par chi ki jaka nong kandong bat shen ka BJP kan sali pin shai pat ba shaman la ki constituency shapan chong ka ni ka scheme thnang bi ki pat ba kin shai long bangi kwa ban pin shai kinde habede bat kanika antmai ka mi habede bat kiniki ki scheme besi orang mencari inisiatif bukan job kan, no, si sepak sengi. Te peladang si mana kini ke parlimen kalau depan saya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005. Kaba hakitin paring kamut Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ngi bakadon kajing persang ban pensmutu pat ba ya kani ka scheme sis paski la pendono. Henry kamlong kumta amde baka scheme sis paski kan dono Henry menta ka scheme sis paski amde sho tang sis paski tamot nginyo no sis pa arpsanski. In fact kan wara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ai kanika ya kanika scheme lemba kitu ki job cards tamu menta kilala banyo nam ta sis pa arpsanski. But the vipet ba menchwa ya kanika scheme las pentrai betang nam ta kitu ki kam ban benchusna kitu kilenti sinkin pasrong ni hakani ka an ka batamai amsho tang benchusna srong nei la include iki other factors ru menta kalong pro developmental tamu kila menteri nam tak school kila menteri nam tak kinu ki community infrastructure ban uplift ya ka jaka tu ti kaladon gajing pen kala habe de baka funding pattern ru khnya menshwa hot ka baiting ka betang ka sarkar kami nei menta namar ba ka judi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu jelaru ka deban dan gajing baiting kalang te namta ka megalia juni namar bangi hap special category state tamo ka funding pattern no kalong 90% ka sarkar kami 4% ka sarkar jilla namta ki baitiar bat ka baitre te kani ka penshai ba kani ka scheme hi kalong ka ban ai jing mentoy hi ba te kanu ka atem ban ong ban pensung tho bakla hi ka de ka bam shisha bat limba jong phi gila patai ko bor hi nakalyang ka party ka ngikwa pensung tho ba kani ka scheme ka banora shibun ki jimentoy ya ki pat nong sosno ngam ong ka di scheme tong man pengkala karteng ndai ka di scheme thamai ka ban warra ki bala ki bathamai no ka main objective hi ka phang hi ka long ba habangiya cha ka takalenti jong ka develop India la ni Viksit Bharat kani ka scheme shis pa arpsanski nong no kani ka scheme shis pa arpsanski kan persang ban include lang kita ki ban yarap yai snong lada kani scheme ka pentrai kam hak tu snong tamot kumungia snong ba menchwa phi habai de ba watershed management lani ka forest management kamlong inclusive re ha po tu scheme shis pa sni ka menchwa hani kani shis ka scheme ba shis pa arpsanski minta watershed management ru lalong inclusive angta tu kanu snong lada ka don ka proposal haba yedi ba ka watershed management kala ban include ka scheme shis pa arpsanski but kanora jimentoy ya kitu kipat ba jong ka snong ka kamram jong kilyang persya hi ka diban persya but ka basungsi kalong bala ki persya ka bawra jimentoy kipat ba hoy pi persya ka
kaba pidiwan persya sui hak henry ke kaba wara hi jimentoi ke padba ban persya hi tamo kalong ba pi persya ik padba lada shispa arpsan singi ke wara ya kata employment guaranteed employment nam taki rural nam taki nong song snong jingi ha pa ki nong gendong lada shispa arpsan singi la guarantee ke wara jimentoi lada ki persya kata tingi kan isu mo actually the people funding pattern ka barim le habe di baka material cost arpsan percent ka betin ka state. Sementara both material and labor that has come down to 10%. In fact, in a guaranteed scheme, even the state's participation also is a must. 10%, in fact, namta special category state kum kajongi 10% is kabajuya lang haman ke scheme. Complete reduction of misuse kan don. Naman menshwa hindi kam don ko monitoring mechanism. Mentakan niya be digital monitoring. Tamat habedi menshwa kumangi tip ba menshwa what the gibri kibam dan show gibal akhlak gidang don kerteng hapo ka job ka kidang don gibadro there was lots of loopholes temata kata kani ke mechanism ka betamai kan check lot kita tamot kanum dan show kanu loophole ke bakan don kajing pon don kam bakla ya kani skip hadu anu la ban monitoring ya kata digital monitoring I think is the most effective monitoring tamot dual field sistem laya digital tamot kala detect ke system it will become easy tamot tang gibalong eligible hi kinyo but kibalong eligible kinyo hok kanya kanum dan syo kajing penon kam bakla na kanung ka level kadon hi ka atem ban kala hele kipat pa na thai kipat pa na song jko megalya ni kim de syo ki banang sa din kidi gibring blatip la sai ba kanu ka scheme hi kadai kajing baitin ka na ka sarkar kami barhapo kajing alam jong menteri rang mado o Narendra Modi kapau sai mentahi bakari jungi ka kiu namar baki kam babha bakani sarkar NDA hapo kajing alam jong parti BJP katrai nagabantau pa kumbaga juong hi sabka vikas tamon ngipen urlong kata habedi bakata ki unit jungi haman ki constituency in fact ni don ki mandal committees ni emphasize ki bakal di bandon ka kajing bodin ya kajing pentri kam ki schemes but kajuya long but ada kadon kanu kajing pendon kam bakla ngi juyo kajing tep kita bangi persang ba kumno banginti banyak ngin wat banyak krang bangin yo ban correct iki at the right time menta nakalyang jungi nakalyang ka party hi ngin sa ngila de ya kren ki district president jungi menta ngin sa late haman ki district in fact haman ki constituency kam tam ha ki constituency ba kani ka scheme shispa absence ki kantre kam ngin late ban panchayat pa ya kanu ka jing penstu bakla lane ka jing bam skung thu abai de ka sin ngin late ban panchayat lembaki mandal committee jungi Pi haka previous regime haka scheme ka burim ka ba manrega mo sikot the system was not effective. Pi tamo ka jing escalate ka to ki all scams which came in between kadai na kada ba kam dan ka effective monitoring menta everything will be digitalized and habaidi but ban pentrai kam ya ka kata ka shong ka jing mi jung kam at the local level si sin hi baka kam kami kala don ka proposal in fact menta ngau kumanga umane mamenta even other relevant departments also ki schemes ki badi jong other relevant departments watershed management ne forest management ru kila banwan rung lemba kan schemes pa consultancy nga thai ngin sepet kanang mi isni thai ka nda kala trai kam ba ngin se kham so thu balada ka don kanu ka jingjuna hang ne ante naturally ki padba ki don ka hok bakin race ikita ki habayade but ka complete implementation plan ya kata it will be coming in the coming days mo kan sanang one but habayade but kata ka bible la number p menta kala de scheme ka batumai and so no kala de scheme batumai the everything ka chatumai the habayade but ka barim to kala skut na kunta te ka batumai ngim habayade but kita ki bible la no everything will be known to the people with the passage of time. That's right. That will. The government has taken note about that. Ngirungin sapet. In fact, yamantahi ka plan kalungutahi ban revise kita ki wages. In fact, whatever survey report has been shown ba kadega jingret jonga Bible baka kamlong effective. I'm sure the government will come out with a definite plan. I'll not say that. I'll not come to that. It's a scheme for rural employment. In fact, it will include many other. In fact, even for skill, skill related, it's along included in the scheme she's passing. I think so. That is the plan.
we'll see with the passage of time once bala implement ka minta ka shlong no ba ngi squat tang ta ban pensai